Next, question number 4. Find the degree of each of the following polynomials. Pyramid polynomials degree putoi. Polynomial degree hai keno kaum daka laitra. Degree means the highest power. Degree di kaina highest power. Kwai chawba power da magi degree kawe. Yareko. Asali yengasi. Ira power kwai chawje kanano 6 ni ko. Yareko. Ai harake wa asida. Angang karana ka dawa kan. Is sabi na kwai chawe hari. Adu ya diba. Maram ji yung power je kanada ka ke yung variable da ka power do khan ngdong ne. Sidi ka dawa. Ka ri je kanada ka power na 2 da ka bana tra. Si ya diba. Si ya diba. Yareko. Hai di highest power means na variable do x ni khangde y ni khangde ada ka power do adu ki highest do nang degree ogadawa. Yareko. Aduri 6 na kwai chawdra. Aduri the degree of the polynomial is 6. Yareko. Sigidi kana kwai chawre 3. Aduri 3. Magidi 2 na. Aduri 2. Next CD 2x. My kem late ko. Ay nan harm na kem late ba se kano si 1 and lower siyan. Aduna kem late hai sa pani mai se 1 ni ko. Aduna 1 tare. Madi 2 na kwai chawre 2. Magidi 4 na kwai chawre ko 4. Next yare ko sidiyo 5 na kwai chawi ko. Si taro kanu ko, si 6 na chawi har kanu ko. Maram di siyo, si 6 10 da kaaba neba. Si yaade ba. Number da kaaba si di yaade ba. Variable do, si da kaaba lawa da ba. Adari 5. Yare ko. Next is my pyramid ko. Si sadok si ko. Habadi. Si ahama da kanana multiply da ni y si na si da pull up. Adari y cube plus y minus 2 ko. Adari mo kanana mo plus 3 na mo kanano y cube plus y minus 2. Yare ko. CD ahama isa doji. Y ga y cube ka di. Y to the power 4. Y ga di. Y square. Y jiga minus 2 ka di. Minus 2y ko. Dagi plus CD 3 ga y cube ka. 3y cube. Yare ko. CD 3 ga y ga 3y. 3 ga 2 ga si minus ni. Minus 6. Yare ko. Si je hor ka tabdi wa liba. Yare ko altar jo khodi hot ya si question ji hot lo ham 10 degree putho ne kwai chaw putho ne di si 4 ne kwai chaw tro adri answer 4 still lo re ba yare ko yam lai